প্রতিবার কথা আরে ভাতৃভাজ্য হরিবারু পুরী গলা তার আয়ুষ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନରବତାର ନେଇ ହତ୍ୟା କଲେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଢାଳି ଚଳଉଛି ଭାଇ ପଛ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି मोटे दानों की को अर्पण करंतो मुदाई प्रभु रामचंद्र पाखरे अर्पण करी क्षमा भिक्षा करी और लंका घर को रक्षा करी